mwega thiini wa bururi witu twina kindu twitaga gatiba. We have the constitution na president wa Kenya ni mundu urumagirira gatiba. Tena twina chief justice uretwa Martha Koome uri arokire nake ni mundu wa kurumirira gatiba. Ni mekorora gatiba matwire ura gatiba kaugite no tutingienda kuigua atiriri AU ni iraugire o na ithu twike tondu nakorwa covid riku kusema ukweli maundu no marathie na mbere. Twina covid ni ture protect twekera masks na tikuga ati githurano ni giatuika affected. Ningi kuri andu ona mangienda gutura maremeire bawitini ona ni mwathurire no nyende kuongererwa no twende wendi munene muno wa Wanjiku wikike. Wanjiku abewe nafasi yake athure mutongoria uria arenda ni andu ni matige kwiyenda tondu meitini. Reke tucoke twitie fresh mandate tari guku gwitu andu amona mationekaga. Wanjiku angirwo na mathuri umuthi mayuga gatiba gacenjue mundu etwe mbere ya miaka 5 ikinye kana tiguo tondu andu ni manogirie ni wathani uyu wa muthemba uyu. Riu turenda wathani uria gatiba kaugite kabinda karia kagirire ga guthurana nigu tungienda na ndina ma president na chief justice ni moye uria mekurumirira gatiba matigathuki gatiba. They swore to defend the constitution.